Teruk Sagatat Jiribam Ochod with charge sheet Tangkhul Manipur High Court na NIL Tizimi Shirui Kachaupung Road Zakshida Khalei Mikjang Kami Ngkauhai Ringyaophi Tangkhul Express Pvt Ringyaophi Ningshen in a Pvt Baubik Mesaina Nanang Rumsa Chiripa Mui Teruk Sagatat Maramli charge sheet Tangkhul Manipur High Court na National Investigation Agency NIL Tizimi Haira charge sheet chi Kachang Akawelungli Tangkhul Hang Haira Investigation Zadak Maramli Central Agency Jinasil Progress Report Kami Misang Kavai Witile Karodna Zizakamichi Kashokna. Uripok Adbunba Loop na file Kasa Public Interest Litigation PIL Ngana Mida Division Bench Chief Justice K. Shomeshakar Ina Justice Ahantam Pimol Singh na Directive Mishoka. Marang Mugadamadi Tangwi Herringly NIA na report seal covers li Mida Register General of the High Court Willi Hai Sakavai Karodna Zizimi. 2023 Ngapei Ochot wi Maramli charge sheet file Kasali atam Changhaira Gachi Karodna Hang Highway Tili Agency Jina report chi Mikasangna. NIA wi Minginin Deputy Solicitor General na Karodli Kahang investigation Kupki Chihaira Kala charge sheet Masangla Thasanghaura. Maram hi pay magada pangatang Wanganaluira dalei. Shirui Kachaupung Road Zakshida Khalei Mikjang Kami Ngkauhai PMGSY Road Shirui Eina Kachaupung Vakashung kilometer Shaga Apakatum Shongfuchi Zakshilak Inale. Sambu Raiping Long Chairman Sagasa Lungshim Kasarna Rural Postli Kahang Shirui Eina Mubum Wing a Chili Ngalei Kamint Nagari Akala Mazat Baitua. PMGSY Shiri Eina Kachaupung Shongfuji Indo Myanmar Liret Kung Tumra Kadawe Akamang Gaje Lifeline Ngasayam Zurgan Si Lum Makaila Atam Gajida Zatkabai Shongfu Mikhavai Apam Jiwimi Pingna Orashum Hiram Matailagay na Singshat Adamli Shongfu Zakashi Hina Yarilik Kachot Kajang Taraka Sampangdali Itum Natay by Ukruli Kabam Maka for 2019 Cabinet Gazipli Contractors na Specification Makashur Maram Hitharan Ukrul MLA Alfred Kangna Martyr na Hanga Haile. Shiri Kachaupung Road li 3 to 4 kilometers shikawi Nose Thrive Road Sam Hawa da Kangwi ji Mashung Kavai Alignment ji Mashung Kui Kavai Hanga Haina. Chief Minister Sagasa Biren Singh nala concerned department li Tizimida moderable Shongfu Takta Semikavai Hanga Haile. Ka Jigata Tizikami Leila Mashung Gakui Malaitua. Yarina Kachot Sampang Fudale Lungshim Kasarna Kahang Shuridu Kachaupung Shongfu Kasemji 2008 Kum Haukapoknam. Kazingum Tarada Turuk Kahailala concerned authorities Namatada Mayang Sang Kami wuivang Sambu Bamli Shongfu Connectivity Kamata Matairanga Gaji Kasarna Hang Sanga Sambu area we Matunina Lungshim Kasarna concerned authority li Kanga Kausada Takta Yang Sang Kami Kala Dargar Kasai Action Kui Kami Pohaira Bauhi Rural Post li Pong Kami Atishuda Kamina Ukrul District Court Complex, All STO Complex, Pamli Encroach, Asada Claping, Takta Twikavai, Ukrul District Administration at Zizakami Shokhaira. Eviction Order Deputy Commissioner Ashish Das na Achahon Tarik Magadamati Tak Mishoka. Eviction Order Kamiji, Ukrul Subdivisional Officer na Marang Tarik Trada Truktang Inquiry Report Mikhavai Witili Karana. SDO we report the Shuda Apam Jili encroachment Kani Machut Kuyam. Jili Khalei Jama Masjid with structure allotted size 40 by 32 square feet li 15.32 square feet Shika Henda Shokai Sai.
Kala court complex with Singtun Chong PN Sorin Kaho Akana 58 by 35 square feet Shika encroach Sayachi. Manipur Public Premise Eviction of Unauthorized Occupant Act 1978 li Paisinda Deputy Commissioner China Unauthorized Constructions Kui Thui Kavai Kala Eviction Order Committee mikhavai eina thara tangwalungli abam jiwi eina Thui Kavai Jizmi Haira. Jizu Kamiji Mashuraka Notice Maleilak Eviction Saurada Hangmatin Haira. Kala eviction process G SDO Ukrulna Yang Sangraji. Idunatei by Zingum Trat Banraga High District Court Complex G Semukidale. Infrastructure Ot Kasali Atam Zanga High G Encroachment Nala Maram Aka Ngasaya. Foothills Naga Coordination Committee FNCC na Indefinite Ban Kahaili Manipur International Youth Center MIYC nala Kagutom Pongshokaira. Naga Laiha Kala Machut Ngakta Kasa Protestri Marang Tarik Trada Chishat Ngaya Sailung Haukapokna. MIYC na kahang Turajan Pui na Kang Bokpi Ngaruigi Kachi Tiger or German Rota Sem Kvai Kasaji Kuki Militants Grupli Ngasunda ethnic provocations na dakuya. Nakakala Maite Kuangalemli Estabolo Camps Khalei territorial integrity threat ngasaya kala khonjar shokli kapai apong ngasaya gaji MIYC na hangsanga. Protest ji indigenous mashun kala machut wuivang na gaji hangda legitimate concern hi yang sang miyaka ethnic hangakai tukmei ngasa kala tension hensang ngasakra gaji hangmatin haira. SWO Camps Kuitui Kavai Kaboy ng Soda FNCC with Ninga Creek Ji Takta Yang Sang Kami Ngakawaira. Constitutional provisions in the International Indigenous Rights Framework Lingasunda Jan Ngazek Haupok Mikhavai MIYC na State Kala Central Shokarli Pohaira. Thobal District Hospital in Now Parat Inagati Shoka Highway Wang Khongazar Shokaira. Jingkum Tumrada Kani Pre now Aka now Parakui Hailaka condition Zakshime Mamanda Hortangaya Arishang Jiliti Hawada Shimkuram now medical negligence Penhaira. Mawan Sagahai Maibam Ongbi Samida Devi Ji Maibam Ajitwi Prevana. Take Jam Mayai Laikai Thobal District Wimina Samida Wegaharaji Shibaisa that Rajasthan the Ottasai. Kala now kapara chewe shim han kong na chi. Aniwi now mira zingum kutum tangkhul akhalei gaharachi na kahang samidali marang tarik magada shinitang arisham kuivaya. Kala magada chishat ngathor bong trada akha shikali surgical operations ina now parakuya. Ka ngazin pong mati post operative bleeding marlak ina sahawa. Shimkurna complaint salala hospital staff na sakta makuila surgery witili khangachana chihawada shimkurna hanga. Condition zakshimay mamanda ali painkillers mia ka critical care la blood transfusion mamituwada shimkurna claim sai. Ngaya pong trashikatamni samita we condition zakshilakawa oxygen support milala pakasang malaituwa. Pung trada akka minute trashikali responsive masatwa. Kala now the medical checkup kasali tika high confirmed sayada hanga. Operation masarang laka crucial medical test masaman da shimkurna hanga. Samida we condition zakshisang maman gaji atam pung turuk shikawelung chili medical interventions malay to wada shimkurna pianhaira. Gati pao kashay na tekjam mayay laikay kala samita we ava kabam topal atokpam pui miping ngaya arishang chilivada hospital with ticket counters kala main gate ngakay da sakayang mihawa. Kon kazarji topal police personnel na control wasakuyachi. Ayang ator la yari arishang chilivada penda kale yang kara chili makamaya pongshokhaira. Rod Kamra Jili duty dagasa Dr. Ping ward to eina Twihauda hospital service matalagay na emergency ward li Shaykakut Lehawaji.
samita wi kathingun chinims morkli postmortem wuivang wuivahawa ochoji shock khangasak doctor li kathaka kala khangi dandi mikhavai pod local meeting na protest sai tekjam maleilak community hall li yarigzi pamda maram wuivang joint action committee JAC semaira JAC ji thobal deputy commissioner Amei memorandum misangda concerned doctor li kasaka action khami pohaira kala postmortem ji executive magistrate wi mangali full video recording ina mikhavai pohaira ocho chi judicial inquiry sada medical negligence leisaka kasaka disciplinary action mikhavai district administration li pohaira Lok Sabha monsoon session li bahal kam terror attack sa Manipur road khamrat maramli Congress MP Priyanka Gandhi Vadrana Union Home Minister Amei yathaira Operation Sindur maram khangayat adamni Priyanka na center with accountability demand sada Amei wazingli Manipur state chui dalei ga chi hanga National Security ga shoili hangda Kashmir li salak eina kahai militarized zone by Sarand Valley Kathali Kathada Chiaka Kahok there attack chi shokhau khala gaji khangahan sai Tampak chi there is pui kahai hitharan Indian shipai ping kali wahau kalam wuivang intelligence agency na threat chi mathai tu kala ocho chiling sunda IB chief ka home minister ka khipa kha resign ka samale haira khala da MP Priyanka na khangahan sai Moral responsibility makakhui wuivang gala bahalgam security shoi kahai ji horzak address makasa wuivang Congress kathana china Amit Chali makamya pongshoka Lok Sabha deputy leaders of Congress Gaurav Gogoi nala makamya pongshokta kahang Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha na dangda security kashoi legahai na gaji admit sayang ka home minister ji admit masatu wada hanga Shoka haiji shorkarli penki gachina Korea wi kathana bingli mapen pai manada gogoina hangsang Latwida ajiwi kamadaya pauping Mitruk sagata jiribam ochodwi charge sheet thasang kawai Manipur High Court na NIL tizimi haira Shirui Kachaupung Road Zakshida Khalei mik jang kami ngkaw haira Ajiwi pau hiling jang haira pau ngana da klina thum saikorali Ringyaophi kala khamhai semikshong saser